Superintendent of Police ka East dan West Khasi Hills uba Jeffrey wa embak lengdo olong bagi polit kin sati Bniah ya kada ko Jingiap jong uba tailin lengdo nonglai haden ra yo pediang ya ka Kaiphod jong ka Mortem habakran halogan nei hak sing balang uba Jeffrey olong ba ya menta ompat la ban ong AA ya kamet jong uba tailin rara seni krims ban la ik Mortem hak sing balang lap kedo ba ya kamet jong uba tailin la lap hak steps ngi ba al hadukan ke beran hajan strok Permadan kabjingai lai kilometer na kansi hak strok Shamirio ka Eastern West Khasi Hills. Ibahayeng hasem gila subajul bau ba tailin wasya penyap bat gila ong bana kidakisin lapau bagladon ke jinyakun hak tiga jeka syuab unsya penyap bat kiba penyap ru imat kimdai tang uai ni angut ndai la bandon bungut hak balte kijat bekti dau telai beraset ya kesintul da kajan berasdin ya kemet pat jong u hauding hapo kandukan lai thu ba kame ka ben giduli ru ga klem ka sopti jong u la sapriang seba bat labo da kalut sanspa da upin hasadem jong u Di marsnya kini ko kupori kalian jong police station ka kupuli jong police station jong merang lai ada bubut sti kasno buat ka jimte bukan banyak mo tinda kila apa itu ka dukan tiki kawi ka metiap ka badan hapo di kila wajib tip company antu ki ba kita ba keteng jong ni ramba kono dilang indo namai sampsaus nam karata baru di napo permadan kadi permadan te adin kata masni bakadan kumbata ka kubur bagi layo di lakon ai kasih siu mobile forensic van ya ka fingerprint bureau bagi kaki kini bikin wan bikin te ka jing toket ke badan kam jiki mungkin nak isaki berkenjur bikin pendap kat kumung ya ka bukan badan kam ka no te adin ketupat ngina ha mencapat ika ngajuni rama sipo ni grims sulong menlai ke postmortem te ka Kaiphod macam ni postmortem idangap te habai gede bukan ke Jingiap ila register ke kes balai kuar apa ngarang police station apa pakanduan sespala jongka PNS mo te ka jing token ta kan niya chakmat inap ksai dong kai ka daw ng Jingiap kan te hado mentang nomor ba kanang suja mungkin dang arsi tingin pa dio ki Kaiphod ni ki office tikam bel tingin pa la man asu pika kai ka bagin le skot kinya skmat tilang ilayo kini puting dastan man le ba ki investigation tingin sa ay ka jing shay pam pura ba tangin na galang zon tem katang mo pi nomor ba ngin hap up to ka Kaiphod man ngam pa mchuna mchu pi menta ba di de da kelawan ka Kaiphod patang dayo banya kren ba bu ayun udan sisulong te kelawan kini berkut tinggal ala apa pensai pi ka tahu di kai mchu pi menta ni kan pa dio ka jisha kan namnam kan ya ting ni iru ba nagling surah nong de yuang ba la pandat da ko san spa kama jung nagling jong police ki yo ne mi kan ka ki ketu kelale kasih siu apa pi kai mar ba ketu berkut ka pengiong ka tin par ka piu ke sofa kan ketu kala secure ka mingila secure kala le kasih siu layo itu ki berkut din sa pensai pi ta ki marba katkum ka bunyi peti menente kadani kai ka ba ni haban tiketnya maket ay paminta pati ng pala pat panang ipi kade kada wadi ni kay ka siya siya